Bite rero amakuru y'iminsi ndabona murabasani muri murabasani ngiwatsi igitega abasitari barahari kumi nawe uri umutwa urazi kuvuga igitwa ni vyiza sha umusani abasani b'abatwa ntibari bakunze kubaho iwatsi igitega abasitari barahari ngabasani ngiwatsi y'abatwa abasitari barahari Imana ishimwe amen abatwa bogwira abasani bagatera imbere hazewe ngahandi gisitari ngahanambaye impuzu za sarubaro ndabona bafise n'ibihimba mu mutwe n'ibiteredi n'ibyasogokuru cyangwa muri gisibarawu hariya mbega iwanyu murazi konete rero ni iterambere ryagushize iwacu zewe mwirikirana koreseni nkokoresa konegisiyo iwacu abasitari ni besi n'ubu ndabona aratekereje n'umwana mwiza ko wiruka mwana wowe n'ibiki papa wowe n'ibiki ko wiruka umutima wiruka cyane uhuye n'ibiki abana tubwire nta nakimwe turi washize muhira n'ibiki bikubayeko akayaga gatwara gufata tugupepe papa wowe bayibiki rumba ndanyenganye nabasi duhuye tujye abakozi bawe bikoneterewe rero baje barikana umuduga tugenda ndiriwa kubera mfise akadeni muri muhinda ndafise umukopo SMS yagogo mfise umukopo mu gutelefona mfise umukopo tukubipa tukugirana ese suite na kadhalika none bagende biruka kuri wewe babanyiruka ko kazi kabo ko kumenyekanisha iganda sasa none ndira twego bamwanyi none wewe urasizwe n'amazambere kwera ureze umutima ukuntu kuragenda ngo waje kunyishuza siwende umuto w'umusitari byose ndabizi ewe ikonete rero ndi umusitari ndabonye ikonete rero iracari ya mbere urumva ibikoresho bikwiye barondera abanywanyi uraze rero tujye na ikonete rero iracari ya mbere iwacu hariya iwacu ifata hose akagenda urarya ikajya kuza kugusanga muri ako kwishu na imbesire Cecile arashikira kandi gufata mwitsosi uraze rero reka subire kubaherekeza uzasubira kwiruka bya n'abantu beza Connectez Léo. Êtes-vous déjà membre ou client d'EcoCash? Avec EcoCash, il est très facile d'envoyer de l'argent